khidmat kita yang pertama dengan ilmu yang kita miliki. Artinya pengamalan ilmu but kita sesuai lagi pu yang ka pernah tabut pu yang ka pernah tamurno. Ya. Yang kedua khidmat kita kepada gure. Yang penting dan biasanya yang hana berimbang. Dan keikhlasan terhadap gure. Sehingga dalam sebuah riwayat kebegah yang manis takhafa bi ustazi. So manteng yang dianggap ringan dengan gureganya. Nyan ibtalahullahu bi salasati asya. Gejuk bala li Allah kurnya lebo bala. Ya. Bala yang pertama yang kalla lisanu, susah. Yang pertama nasya mahafidah, tua pu yang ka pernah kita tak hafal. Hafalan kita tinggal bah hafalan. Tak kalau untuk pakon hana pahli yo. Nyana sesuatu yang hana bere antara kita dengan gure. Yang kedua wakala lisanu. Hana ruhli pu manteng yang ka pernah tamurno watetan baca yang kabrat haruh lagi makhraj pun yang ka pernah tabu. Bala yang kele iftakara akhirahu gujuk gasil li Allah di akhir masa hidup tayo. Yo akibat daripada hana get pikiran kita ke gure tayo. Jadi kesimpulan ngat berkat ilmu, berkat lam hudib, harus gleh pikiran kita khidmat kita kepada gure. Baik gurenya, gure yang tabut, guru glah tu menancit gure-gure lain yang ka pernah kesembut ke kita